Ütü kehenden kündü körәчиләр. Бүгүнгү аргыс-аргыстара берини ыта кәллим мен Анжелика Павлова. Кеміз далға оға эстрадный студиятын идиллячиләре 90-ны исаңытыгар Великий Новгород коротко ытылы быт Всероссийская золотая ладья 2012 ден конкурска стиляхты кыттан келлер. Ол туунан бияха бүгүн кепсияхтара ылжытты кәлбит оғылар быт. Үтө күннен оғылар, биһиги көрәчиләр битигәр бәягатын билсиннәрен. Үтө күннен мен Яна Павлова деммен, онус класс көрнебин. Үтө күннен мен Алексеева Нюргяна деммен, онус класска үйренебин. Үтө күннен мен Алексеева Айта деммен, онус класс көрнебин. Мен экенче Клава деммен, 9 класс өрнәчтебин. Қағыз сылгытын кеміз далға студияға жырықтын ағыдай. Мен 2 сылбын жарктан ханчабын. Көміс талаға бәхіс класстан жарықтанабын. Мен 3 сылбын жарктанабын. Онта мен 4 сылбын кемес сала жарктанабын. Тоқсы тиеләқ дойдугутугар келлигит. Мен лауреат первой степени болдым. Меха болахан бастыкы ситихим болар. Мен эме лауреат первой степени боламын, дойду бар үйөрүләқ келдім. Мен дипломан первой степени боламын, үйөрен кетен келдим. Мен дипломан первой степени болар ческедик сүйдім. Онна бу күрәк туынан бияха кылгысты кепсек кытта. Бу күрәккә биһиге саха сиреттен, горный улхуттан алта болан барыппыт, онна бир руководитель. Антон бу күрәк болана Золотая ладья 90 түгілін ытылар, манна боллагына тыынчаттан таққа оға кытты быт. Анны боллагына арас түймәктерінен болбыта, қолыбыра ыры үнкі инструментальный инде бұт күрдіп. Ол көрәккә главный председатель жюри үтөлі артыс Россия артыха Бедорос Киркоров әтә. Конкурс бут 4 күн те олыс тирәһеннәктик болан аспыта. Түгеннен туғанан кемеха мақталгытын терде етікетей. Руководитель бутар Карл Коновичка. Күз кеме бол бұт терпіттер бітігер. Күз кеме бол бут аймақтар бутыгар. Бихеха конлеспет спонсордар бытыгар барга мактал. Бүгін бияқы ылжыта үкітін еген барға мақталбын тердебін, енігітін даманны көрдік тахымнақ конкурстарға күттан стихилах кәлер боларын. Манан бейге аргыс-аргыстара рубика бүттіміктенер, аныңызға ферга